wang ignot behem tu nakulat along nangli tumaphan isi birta kimi labang su behem tu nakulat along nangli tum computer pen cheng lokke nangli tum kenang sota sona mungdo anta long ponji lapen computer online service lason si pan card apply ka certificate apply lapen kaprek kapachok ponjewa size temi nangli tum long pon inji jong si nangli tum ijoy ke nangjia phan puluti la ber ki pi mobile number along homri ignore 9957159956 lapen 86380233394 non birtang ton ben arjugon exina bang pi resim kang tang ki oda tuma phan raikom sa khi ari deng kachingnang rong jang phong along jar jiwan mission scam ki pipon ki junalang long le de board chairman crossing timong phan kar chopon non birtang ton ben arjugon exina bang pri resim kang tang ki oda tuma phan raikom sa khi ari deng kachingnang pai ni phai ke thomani difu police station oc js khobung pen kedam tangar ni resim kang tang ki ot pen tangka ke hangdam bang pri tuma phan nep ingnang lap long lo pusi birta pangdak kon alang liatu ipak army choi chingchoi ponsi hele bong pen dardali hawar wailing disa arong mekar promote has no hemdam si tangka lak trok si nonamat arjanangji pusi ke hangdam lasi jakhong ni phai thong ke price si arni raikom sai khiatu birta kilong pen kiri ka kuruk asai dardali hawar long dengpon lo lapen inut abachan duarla gupu abang phophan nep innang pon long lo apit raikom sai khiatu karjo hut kachithan ponde alang lialong kachirap dun bang le thomatum dolang pu masi raikom sai khiatu nep innang damlo lapen alang liatu malong pen kilong pon sbbl hele bong lapen hele mu kheke thong ecr mia choi smartphone hini lapen sim hini maruti car isia number as01y1684 tangka suri truck sira pharu sira truck app kepet phone hini bike isia number as09d0174 an longpondo lapen amena bangki abachan dualab gofu arong mission benga dardali safa borbo sarong dimahading dardali sandip sorongphong arong hemengao tvc basti dardali biju gor arong hemengao adivasi basti dardali lapen alang liya tuma phan case register number laki difu ps c number 84/23 uc 120b/448 386 506 34 IPC RW section 25 1A Arms Act News Desk Report Public TV Karbi Anglong থানা অন্তৰ্গত ধনশী অপিৰ আণ্ডাৰত যিটো দলদলীয় অঞ্চল আছে তাতে কিছুমান অস্ত্ৰধাৰী যুৱকে কিছুমান তাৰে লোকেল মানুহক আজি কিছুদিন ধৰি পইচাৰ ডিমাণ্ড দি আহিছে সেই ইনফৰমেশ্যনটো আমি ভেৰিফাই কৰিলোঁ ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত আমি আমাৰ চ'ৰ্চ ইনফৰমেশ্যনৰ ভিত্তিত 31 জুলাই ৰাতি অৰ্থাৎ 1 তাৰিখে ৰাতিপুৱা আমি এজন মানুহ পিক আপ কৰিলোঁ তেওঁৰ নামটো অবাচন দাউলা কাপু ওৰফে জগ্গু তেওঁক আমি পিক আপ কৰি পেলাই আৰু প্ৰাৰম্ভিক সোধপোছত তেওঁ এই অপৰাধটোত জড়িত থকা বুলি নিজে ক'লে আৰু কোৱাৰ তেওঁৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে আমি সেই ৰাতি গোটেই ৰাতি আমি অপাৰেশ্যন চলাই আৰু 3জন মানুহ আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ তেওঁলোকৰ নাম হৈছে সাফা পৰ্বচা সন্দীপ চৰংফং আৰু বিজু গড় আৰু তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ঘৰ সাৰ্চ কৰোঁতে আমি এইখিনি বস্তু আমি পাইছোঁ আৰু আমি আইনমতে জব্দ কৰিছোঁ এটা 12 ব'ৰ ফেক্টৰী মেড SPBL গান আৰু এটা আৰ্মি কালাৰ কেমোফ্লেজ জেকেট
4টা মোবাইল ফোন, এখন মাৰুতি গাড়ী, নগদ ধন 7,160 টকা আৰু এখন মটৰচাইকেল আমি তেওঁলোকৰ পৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এইখিনিতে এটা কওঁ যে যেতিয়া আমাক ইনফৰমেশ্যনটো দিছিলে তেতিয়া আমাক কৈছিলে যে এফআইআৰত আমি তেনেকৈ আমি পাইছিলোঁ যে যিকেইজন যুৱকে গৈ পেলাই টকা ডিমাণ্ড দিছে বা মানুহখিনিৰ লগত কথা পাতিছে তেওঁলোকে সামৰিক পোছাক পিন্ধি গৈছিলে। আৰু এই কেছটোত আমি এটা সামৰিক পোছাক আৰ্মিৰ জেকেট এটা আমি জব্দ কৰিবলৈ পাইছোঁ আৰু আমি কেছটোৰ তদন্ত আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ। ইয়াতে কোন কোন জড়িত আছে আৰু যদি মানুহ জড়িত আছে আমাৰ তদন্ত কালত ওলাব। আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ 4জন মানুহক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক প্ৰাৰম্ভিক সোধপোছত আমি যিখিনি বস্তু পাইছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক জনাইছোঁ। তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰোঁতে কোনো সংগঠনৰ নাম লৈ ডিমাণ্ড কৰা নাই অথবা কোনো লেটাৰ পেড লৈ ডিমাণ্ড কৰা নাই। তেওঁলোকে মৌখিকভাৱে ডিমাণ্ড কৰিছিলে। বিভিন্ন জেগাত আজি কিছুদিন আগত আমাৰ ডিফুৰ থানাৰ ওচৰৰে এটা নীলালুং ৰেলৱে ষ্টেচনতো কোনোবা মানুহক ডিমাণ্ড দিছে বুলি আমি পাছত খবৰ পাইছোঁ আৰু সেই কামটোতো এওঁলোকে জড়িত থকা বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ। ধনচিৰি বুলিও আছে। মই যিটো ৰেলৱে ষ্টেচনৰ কথা ক'লোঁ সেইটো আপোনাৰ এই বৰলাংফাৰৰ ওচৰৰ নীলালুং ষ্টেচনৰ ওচৰতো আজি কিছুদিন আগত তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিমাণ্ডৰ ঘটনা এটা পোহৰলৈ আহিছিলে আৰু সেই ঘটনাটোতো এতিয়া আমি প্ৰাৰম্ভিক কালত তদন্তত আমি পাইছোঁ যে এওঁলোকৰে মানুহ জড়িত হৈ আছে। সেইটো আমি তথ্যখিনি এতিয়া আমি উলিয়াবলৈ দিছোঁ, নামবোৰ ভেৰিফাই কৰিবলৈ দিছোঁ। যদি লিষ্টেড কেডাৰ হয় আমি গম পাই যাম। কোনোবা যদি প্ৰাক্তন সংগঠনৰ লিষ্টেড কেডাৰ হয় আমাৰ আমি ভেৰিফাই কৰি পেলাই তেতিয়া গম পাম, তেতিয়া জনাব পাৰিম। তেওঁক এনেই বিভিন্ন জেগাত দিছে ডিমাণ্ডটো, কিন্তু প্ৰায় 7 লাখ 8 লাখ মান টকা ডিমাণ্ড দিছিলে বুলি তেওঁলোকে আমালৈ অভিযোগ আহিছিলে। হয় হয়, সেইটো আমি এতিয়া তদন্ত কৰি আছোঁ। এতিয়াতো বৰ্তমান আমি 4জন মানুহে পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে এইখিনি বস্তু আমি জব্দ কৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পিছত যদি তেওঁলোকৰ লগত আৰু কোনোবা জড়িত আছে বা তেওঁলোকক যদি কোনোবা বেলেগ সংগঠনে পৃষ্ঠপোষকতা কৰি আছে সেইটো আমি তদন্ত কালত গম পাম। ঠিকে আছে ন? নাটা অবাচন দাউলা কাপোৰ। মই কাৰোবাৰ এজনক মেছেজত দি দিওঁ, কাক দিওঁ? Nijang Karbi Anglong Lakhai si Duaramlak constituency ke Paru Rongjang Phongalong India Sarkar pen ki pipon jar jiwan mission scam rada tumaphan joy ki pen mate adon tin sitami ki junalang longlap nangji pura Sarkar pen ronpo bot sitami Rongjang Phong ria long pinang an ke ong dungarong along ki junalang ki long dunde ong munakajok rada tum sung nanglo lason si hadak lang tengki along Arona tengpen lang ki pinang jia dimke lang PPC filter tipinsi direct si lang pirong anchot takalisi ronga joadon tinahem lang PPC pipe anta silam lesi hemalong BO kadukawe flikke prapho ahem ke lang a pipe anta pidam de lang pusi hadak arong asar thepen lamthe nang chipaklang dun rinki Labang su Rongjang Phong JJM along ahok pet asai ciklem patang pon sunangji pusi rongarat pen chuning ripon padu bangsu scam along kiklem pon ki siwa chetri contractor pusi pherangke thengnu nang paklang dun lasi alang litami rata phan me sen pen kijun alang pali pivek nangji pusi chuning ri pedopon Nilimen ke siri thuri senar lo ladak nilirong ni tumarong amma bangke pangki senarong lo etang te bangke dolang mene 45 piece dolang la 100 piece la 45 piece bangke adharowal mane tangke dal ala tep talong lo ala ku nange kipip je la so bangta la pilupo dongta na puthi der lo ton ko hudan si mat la si nanat long nun der ni tumake ku pineng pena Pray der bosor bagolo. Ceng det peningkan lan dulu, lan ingkan dulu. Ni tu macam yang ridan ni la pulo the ni tumta somar bihek bikre tumpen hala sa hemsor bang don tina hemsor bang alus tu mai kostul mati. Masih lang tu kaita sok berun i mati. Ani nak pa tang pidap rang honte manil tumta ning sampu. Nak doramala alang li sim ni
Yem ala pro chondro phanta chuning rilo lapen ke siam sar tuleram ro phanta chuning rilo laso putak patang phat kelong le abang ke dolang bane don krep hobak dolang bon Tanti lap dolo don kon bang dolo la bang. labang don krep hotrok bag dolo bang Puta chitim bang ke non lang kilong le siong lang. lang atau pale nil tumarong ke don plike hai stame pan pale dam ide na lam hai mane pale esonte mil hai ni tumin beta churu lo la sarkar phanta alo la so sai na kle mang ke siwo setri lo alang ni si bang oi thalang su bona hai mang la so kamang ntik pra pen patang thei phansi suneng rilo la pen jong si bachun thek thi bute ne rat pen tame ke si song tame dong kok Board Chairman Khorsing Timong Phan Karchopon Patumi Difu Rong Supialong Birla Pen Rong Khilan Kachileng Bo Matuwara Long Petrol Pump Athengnu Kalua Songatum Board Chairman Kilong Penajok Aning Karong Kachipi Pen Patumi Tarik Kethom Por Phai Hini Alom Pen Pangcheng Ponsi Karcho Jemek Ideng Pon Lapen Labang Somai Along Kachitong Dun Center Committee Pen Mensing Rongpi Lapen ki DC Long Singkramsa Board Pritom Teron President Lapen ILO Secretary Andrew Timong Vidya Singh Rongpi Rising Midik Lapen ki Ong Dung Kahilo Pen Nang Chitong Dun Pen Mayardi Dojot Pen Pachun Pon Longlo News Desk Report Public TV Karbi Anglong Pensigikan si Mema, kalau suah hajira asik pinai ma, pelang di pintu besok ba, pintu hajira pansi pima, nasi pintu su pelang di hajira ke, pemila ya naik, nasi central government, state government lo, 5.4, nasi itu kalau lahai pintu siam sampai sampai selesai po, nasi itu ada alang di pandu pintu hajisi, alang di sini itu kan, misal alang kan tu besi, ni kita saya kan sini lo. Tapi alang kantan ni curupik siang sohan cururi tu ni asema alang di pensi ayah kam tar lokal yang ngong komen tu ni alipin lebar million so sharing tu pen dan pening 2023 pening ni lian si Agos Julai tarik dia si komentar si dengla sitame ni actually ke meeting dah dunia lang sitame non ke ni di bima puluh de siapa cini nang kok masing handle kamu masing tanding arong mo pinja son ko pai arni ke me la pen pinja ko pai ke me son ke odai ke ni chitong ber tong lima pasi ma thang na pin ko pai mi piklo na sinang tu midi mida bende nang tu mana tu piklo pini tim tu banta itum Karbi Anglong Labor Union mate Karbi Anglong Labor Board Chairman itum tini alang liphan karjo amai abusoni tu methang asai hem office hem long bipon long lo apen churopar piklo nang litum anutin phamta media se aptin ban churopar piklo la pen litum pini iswes kadok obe litum dak chetong pet litum kadok obe solang doarat atum phamta litum pha pen alang litum kewang pen litum chingki chethan long lo eneng 2023 labang so litum han Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Rongha alang litum tim pen litum phan akenang sot doko aposi Karbi Anglong Labor Union penta Labor Board Chairman Nanggi Pomasi alangli litum asar alangli Khorsing Timong Phansi Labor Board Chairman pilo itum ning thek pilo ningarong pilo alangli phanta kiti pona pot CM Dr. Tuliram Hang manta joropar pilo kiti pon thek pot ansute kebang jelang anstame litum phana kelang pom nang keteng ni der pot joropar pilo lasini kipudam jabang kanil tum alangli penpete itum kaprek ke claim ponangji do opot financial problem lahai sitamin itum branch petan itum pangtang pon thekte asono sinon ke banggi anki itum board chairman panse are two people lopot itum alang li CPC ni itum dun po alang li kenang jason alang li panse itum non mai meeting kita kalilang kita be happy kita dulu Cerap lo nang cito nang lebar jangan sini nang sini gitu. nili nang itu pini dua rap apa itu rap itu kompai
Itu mau pai lo. Nah sini lo tu pun lekang iyo na ni Jerman ini tu 5 bulan ke. Nang itu kicik pen. Bukan tu ni nang hot 19 iya kan nilai bisa peneng di tahun ini nah dong ya hang ayo ni tapi nak ni nasi ni pini lewat lagi okol ni order apa kali okol yang apa 5 bulan ke itu lem Manja hidim teron namika ratur hasama lapen Hurka teron piasupi Sami Anjali hasama Spark Miss Tin India surihni rank kore ke thom winner chepa haidunsi Karbi Anglong phan nong mi kiwa Manja hidim teron model village arong amikar ratur hasama lapen Hurka teron piatum asupi Anjali hasama alangli arta ningkan kripho alangli kedamtang surihinira ingkoy ningkan Miss Kit Karbi Anglong along ta winner anong e Cipalong dulu. Lason si surihini rank kore sianingkan miskit asamalong runner up Cipalong dun. Surihini ra kore sianingkan puthot mistin Northeast India long winner Cipalong dulu. Surihini rank kore ke thomate pining aningkan mistin Northeast talent fashion star icon along ta first runner up Cipalong dun. Lapen non head jong gua India long jakong Nipai thongkep arni surihni rank kore ke thoma pharman miskin India akapaman pon along winner anong e Cipalong duntem Karbi Anglong mate asam aphan nong mi wanti Karbi Anglong long first kids Karbi Anglong long sila se first winner lo किस के बिचेंग ना है कार्बी आंगलोंग लोग किस के बिचेंग हो से लास्ट हाई नो डेनो विनर 13 years लो सो 2020 इनका नॉन बैंक क्या सो बैंक के कौन विनर था बैंक के नॉन के मानिकान क्रेपो चार्डी एंडिंग बैंक के तेनी लसो बुधा बनाई लेकिन ला कार्बी आंगलोंग रात फनी अपने मैसेज पिंग तो नहीं तुम Karbi Anglong rat phani ki pui ke la pulo la son si sapta bila asomar do pulo te ke ba ani hang pude pachari dunang po akelo pisame toy dunang po sapta la son toy dunno chepadu pro apia podun chepadu pro pulo te asomar donta anong mewan po ilista me misen po edi la Karbi Anglong se ta me hai Ide तुम के Karbi Anglong pen ki nanta la ana melang bang tum ke do o hala dak da hai My name is Anjali Hasansa and my mother's name is Burka Jahanpi. My father's name is Ratu Hasansa and I am from Hidimtaran Model Village, Manja, and I'm currently studying in 10th standard at Little Flower School, and I'm the winner of Miss Kit Karbi Anglong 2020 and Miss Kit Assam runner-up 2021, Miss Teen North India 2021 winner, and Miss Teen North Talent Star Icon 2023 runner-ups, and Miss Teen India Brand Ambassador winner 2023. Thank you. My hobby. So my hobby is singing song, listening to music, and reading story. Pinya Adap Abirta bangki lapan sekang toniklo. Kado kabya phansitami domi thakmi kardo.